تماشاوانê xelîtî vî dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi. Di vê hefteyê de jî hin mijarên me hene, em ê li gel hev guftugû bikin û binirxînin û rexne bikin. Em hewl bidin ku hinek tiştên nû, înformasyonên nû, nerînê nû bi hev re par vekin û qehwe xwe jî bi hev re vexwin. Dewleta Tirk carekî din li gel hewldanên diyalogê bi aporê û lehvatinên ku bi aporê çê dike, dîsa xwest qeyûma deyne li ser şaredariyên apoçiya li Mêrdînê, li Batmanê û li Urfayê, Xalfetî li Urfayê. Ev hewldanên han nedemokratîk in û ciyê şermezariyê ne û ciyên rexneyê ne û divê diyarkirin ku heya çi derece dewleta Tirk hewldanê wê ji bo ev dosyahanê dosya PKK bigire, bi şêweyekî aştiyane bigire. yanî guman dabe ji ser van hewldanê hanê. Dibe ku wekî çewsandinekî wekî zextekî li ser HDP hinek alî di hundirê HDP de hene, xuyayê bi aliyê Qendîlê ve diçin û naxwazin ev plana Apo Mîtê biçe serî bi emr û telîmat û perspektîfên Cemîlbayîk astengiya peyda dikin. Di vî warî jî de ev hewldanê han dibe ku bi xwe re hîna mesele germtir bibe. Qendîl di rêya medya PKK de teşwîqa şer, teşwîqa tundiyê û medya PKK nas dikin, medya apoçiya nas dikin. Niha li cem PKK kî rexne li PKK bike hevalê dewleta Tirk e. yanî û kî pesnê dewleta Tirk bide wekî Apo, na ev heval ev taktîk e. Serokatî dema pesnê Mustefa Kemal Atatürk dide, dema pesnê qonaxa damezrandina Komara Tirk dide, heval hûn serokatiyê fêm nakin. Ev taktîk mejiyê serokatiyê, mejiyekî wilo heqqa se mezin e ku tu têxi hundirê beroşekî mezin wê jî hingî mezin e wê ji beroşê birce yani. Serokê Newewî ye, mejiyê wî Qerazeyî ye. Zikê wî Qerazeyî ye, mejiyê wî Qerazeyî ye, her tiştî wî Qeraz e, serokê Newewî ye. Îja li medya PKK pir yanî min şopand yanî biçekî di vî warê hanê de xuyayê eger aliyê HDP, baskê HDP yan jî tiştê ku ji HDP mayî û astengiya çê dike nehat rê yanî niha Apo Mîtê dixwazin HDP sedîsed teslîm be li gorî vê plana ku li ser li hev kirine. yanî quncik mincik devermeverên ku nerazî ne ji vê plana hanê û li gorî Qendîlê diçin, ev hewldana dewletê di vê çarçoveya hanê, di çarçoveya ferzkirina teslîmiyetê yan jî qebûlkirinê ji plana Mîtê û Apo. Ez wilo li meseleyê dinerim. Lê ji alîkî din niha Apoçî û PKK û HDP û Dew Partî û Çaqilmaz Partî ji qeyûma hez nakin. Baş e ev 45 sal e PKK
رولا قيوم لسر قلي كرد ليس PKK قيوم لسر تفقرا سياسية باكوري كردستاني شخو PKK قيوم لسر روجاواي كردستاني همو پارتی و ریخستنین روجاوای کردستان بکیر ناین آپوچی و تفگرا خاپوچی او بتنی بکیرتی دما کو کرد سوری کرد روجاوا به سیاست مجول دبون به سالا 57 پارتی چیکرین آپو بچه مجول دبو بچه مج اوی چاقی عمر آپو چو قیس بو اگر آپو 47 به و دو 57 پارتی لسوری لروجاوای کردستانی هاد دا مزراندن وی چاقی آپو 10 سالی بلکی شخور بغارا دلیس بکابا دلیس تعلقه وی و سیاستی وی چاقی نبو خلکی دبر ناو دارا و رزا و شخور چوکا دچون چیرا چوکا دهن آخافتنی خود کرد و دگود وی چاقی سروکا يعني منطقه سروکاتیا گلو سروکاتیا زاروکا وی چاوی هانی الخود نريد يشخر هو خود بنا بخيل خو مزنبك جقونا غازاروكتيه اوي خو مزنبك ما بس تامه كو PKK سر روجاوای كردستاني حتى روجا ايرو جوختي ابو هاتيه هفته و نها حتى صالح حشتي و چار حشتي و پنج کو PKK ایدی رخصنا خود ناوا روجاوای کردستانی سیاسی جماوری تکز کرد و بجه آنی ایدی بو قیومکی بپشتگیری رژیم حافظ اسد قیومکی لسر جواکا کرد لسر سیاستا کرد لسر نویسکاری و روشنبیری کرد بپشتگیری رژیم حافظ اسد آداگر کرد لروجاوای کردستان جی يعني PKK تیر نبو بری خدا باشور کردستان لور جی حاول دده رولا قیوم بلیز اف قیوم کو ترک آبوچی جوان عادسن لسر شارع داریا وان و در دکفن خو پیشاندان ها لدجی قیوم دولتا ترک PKK لسوری لروجاوای کردستانش خو هریم حمود بن قیوم PKK دبو حتى روجا ايرو و اف قیوم PKK بدها کس هاتن کشتن کتن هندري زندان هات بن اشکنجه هاتن کشتن همو خاينن يعني ولو لجن PKK اف نبس بو تيري PKK نكر PKK تخوازه به قیوم لسر باشور کردستاني حولدان هبون ديركت و نديركت بالتناصر خو و به کوالسیون کی به یکیتین اجتماع ره به گوران ره خواست وی رولاهانه بلیزه حتی نها نچی سری نوکی روجاوایی PKK قیومتیا خو لسر باشور کردستانی حتی نها سدیست تکز نکری دبرین قندیله شنگاله مخموره گاره وان دبر مبری هانه قیومتیا خو پیکانیه زاپه جا اف دبری کوبرید من كنترولا PKK دبون دبن قيومتيا PKK دبون دا دولتا ترك تسليمي دولتا تركر ما بس جي دا انجام ده PKK حتى نها ل باشور كردستاني نبوي قيوم جبر چه جبر كو هيزك عسكري هي لور ام روجاوایی فقير خودي عسكري ما نبو چند عسكري ما چه بون پشتی 2011 PKK نهشت ورن جبركو اگر انا كسبب خودي هيزكي عسكري وشعبي خطيخ شعبي PKK هر دوشي وسلاح خدين سر ماسي وجا بازار سياسي بهانه یا شر براکوژی دار نکوه به بهانه یا کو پارتی و یکیتی اسمونه یا وان روجاوا دوباره نبه PKK بوان حجت انهانه نهشت
هێزێکی عسکەری وەکی دن بلی پێکەکێ لە ڕۆژاوای کوردستانی وەرە دامەزراندن هێزێکی عسکەری دن هەبە وێش پێکەکێ رە قبول نەکرانە وێ قوربانیên gelên Kurd ê li Rojavayê Kurdistanê bi destê PKK bi destê cîtema PKK wê kêm bana wê heba wê kêm bana yanî PKK wê Emîr Hamed nerevandana û dibin îşkence di wî nekuştana dibi ev ihtimal heye lê nebû Kak Mesûd Barzanî jî em birakujiyê nekin Kak Mesûd Barzanî niha fatûre dide fatûreya şaştiyê ku di Rojavayê Kurdistanê de dide Mesûd Barzanî nedixwest şerê birakujiyê li gorî dilê xwe çû li gorî kurdayetiya xwe çû nexwest sing ew PKK têkevin hemberî hevdû eger wilo bana eger bi vî rengî bana li gorî medya PKK li gorî Cemîl Bayek gerek ana Mesûd Barzanî pêşmergeyên roj ji 2011 û 2012 bişandana Rojavayê Kurdistanê nehiştana qeyûmê PKK sedî sed li wê derê bibe xwedî desthilatdar nehiştana lê Mesûd Barzanî mixabin nekir û bû şaştiyekî mezin û oxtibotê PKK û qeyûmên PKK ji Rojavayê Kurdistanê îdî çû başûrê Kurdistanê şaştiyekî dîrokî şaştiyekî mezin aliyê wî atifî hebû aliyê wî kurdewarî hebû ku xwîna Kurdan derjê êbeste xwîna Kurdan derjê halê PKK binir bêçe anî serê Kurda li Rojavayê Kurdistanê dîsa Kurd hatin kuştin dîsa û çi jî yanî Kurd û doza Kurd ketibû rewşekî bazarî û hinek diz û keleş û têrxur hatin destê xwe danîn ser Rojavayê Kurdistanê qeyûmê PKK sedî sed bû desthilatdar li Rojavayê Kurdistanê li Rojhilat jî qeyûmê PKK heta niha sedî sed cihê xwe negirtî ji ber çi ji ber ku hêzekî eskerî kêm zêde a Partî Demokrat heye a Komele heye lawaz jî heye û ji ber gelê Rojhilatê Kurdistan hemû ne bi pajaqere ye hemû neketî bin bandorî û çavsorî û gevxwarin û tirsa PKK û qeyûmên PKK dibe ku Ormiye taxekî ji Ormiye meheleyekî ji Ormiye a apoçiya be lê Ormiye hemû ne dibin kontrola PKK de ye dibe ku deverekî ji Kirmenşa yan Mêrîwan yan jî bajarên Kurdistana Rojhilat têkevin bin kontrola PKK lê sedî sed neketî bin kontrola PKK ku ji qeyûmên Tirka aciz e ji qeyûmên Tirka bi qirêjtir bi gemartir rola qeyûmên Tirka li ser Rojavayê Kurdistanê li ser yanî lîst ev rola hane lîst û dixwaze vê rola qeyûm li başûr û li Rojhilatê Kurdistanê ev rola genî bilîzî ji xwe Bakurê Kurdistanê tiştek çêdine mayê niha me berê jî gotî wez dîsa dubare dikim yanî rexneyên me pir li enekesê hene pir rexneyên me pir li pedekesê hene lê mala Xwedê ava ku heta niha enekese û pedekese li ser nigayê nebû wekî kok qir nebû nebû wekî kawa qir nebû nebû wekî dedeqede qir nebû enekese li ser piyama tevgera siyasî ya Kurd li Rojavayê Kurdistanê garantiya wê bi kêmanî bi şaştî niha enekese û pedekese ye apoçî niha vê dema dawî çi dikin planê apoçiya zanebûna apoçiya
أحلاقي آبوتشي وكي يقولوا وقتي بحصة أخلاق يعني وتنجي عربية تشدكن آبوتشي جروبين شيكرنا كاتشيكا دريا ماسنجر وواتساب وسوشيال ميديا دحددن بسر نفيسكار سياسة مدارن أنا كسا وبدكسا بوان دانوستندني ديكن دا تيكلي بيش ديكا قارم دبن كردة ضعيفة كاتشكي كي بيرد دو دستينة او كاتشكي خبرده و اويجي خبرده فوتو فيديو على تقرن جوانر وبشتري اجا وكي اسلوبي موسادي رجا ويني اگر ونبن خزمتكاري ما ونبن خلامي ما اميبان ويني هاني ا فيديو هاني جرايا بشتير اشكر بن ايدي خلكي تهديدك بجلين بني اي خلكي تهديد لو عندك بفوتوي خلكي كو خو تعزيدك يان خو اودك ابوچي نهاولونه زانبونا آپوچیا لروجاوای کو قیوم آپوچیا لروجاوای کورتانه وان فناسن گنی دیکن وانا اسکر باکوری از انفورماسیون آدی بیجب از نتشتنولوجی يعني انا هناك اندام كرد روجنامه وان بن سياسة مدار بن دبكو ضعيف بن يعني تنق بن خو نقرن تيك بن شاشتيا اللي أبناء يعني جي رخني لرخصنكي سياسي بناوي الشهيدة بناوي كرد وكردستان رابع هره تشتي قوادية بك كچكا دح بدل سر خلكي افجي بيسترتنا معلبات الشهيدة PKK روجاوای کردستان تشتكي ولو كريه وجاده چوب خلكي ر تليفون دك دبيجه ام باراستنا نرخي شهيده دكن تدف دافيج شهيده وتدف دافيج كردستاني وتدف دافيج مالبات شهيده وام مجبور مان ام تتيخن في خفكا هاني نبعقل وبمنطق وباخلاقنا بأخلاقي بحث اخلاق دكن قيومي PKK نهافان فناسين جني بيس بكارتينن مظلوم عبد دنك تيتا وهاي اجوان مسألة هاي تبا اجوان مسألة هاي استخبارات PKK لروجاواي كردستاني يعني دكيجان سالي دبو لباجاري حسكي كرخانة بكربون كرخانة بدزي لحب كادروين باكوري وكادروين كي كرد سوري كردينا وان كرخاني هان دكر اف باجاري حسكي بكربون ومظلوم عبدي هاي ويجي مسألة هاني دوسيا كاد بردستيوي اوي كادروي كرد سوري چور رويا روسيا بشتردي سوي وقران دنها ويكرن برپرسين دانم چ مبري بحثا دي مسألة هاني كريم بحثا احلاق دكن بأحلاقي إخانات خليل السري وبر كون ريخسنكي بفيرنجي قيومكي بفيرنجي فناسي جني لسر قلي كرد بكارتيني جا قيومي تركا بيستر اري قيومي ترك بيسن لئي آبوچي هنا كوليك قيومي آبوچي جم قيومي تركا وقرباني كينه قرباني جي قلي كرد جا قيوم عاجسن خنابين بيدش حالي داني چانين السري قلي كرد آپوچی جا قیوم عاجسن تتكيفن خبشان دانا آنا لدجي PKK من الباطمان چچيبو او پفچونا بپوليس آره لقامش له قال داك في ميدان آپوچی يعني وفيشك جيب كاربين وخلكي جيب كجن وكشتنه كوم كجي العمود بيك آنين كوم كجي قيوم جمر بحثا قيوم عادك Ya ben Türk değilim.
değiliz. Biz kimsenin alt kimliği değiliz. Biz kimsenin kölesi değiliz. Biz kimsenin kendi ırkının altında malı mülkü değiliz ya. Adam Türkiye'de kadın haklarını konuştuğu gibi Kürtlerin haklarını konuşuyor. Biz ayrı bir ulus olduğumuzun bilincine vardığımız gün Kürtler olarak sorunumuz çözülecektir. Mesela bize aittir diye dayattıkları her şeyin adı Türk. Türk bayrağı, Türk askeri, Türk. Ya ben Türk değilim. Adı Türk olan bir şey nasıl benim olur dayı? Adı İngiliz olan bir şey senin olur mu dayı? Sen İngiliz misin? Bu biz düşmanız anlamına gelmez. Yani ben adı Türk olan bir şey benim değildir dediğimde Türk bayrağına düşmanım anlamına gelmiyor. Sadece benim değil. Çünkü adı Türk. Çünkü ben Türk değilim. Çok basit. Ha, kardeşçe yaşayalım mı? Kürtçülük, Türkçülük dinde yoktur diyorsanız o zaman çözüm bellidir. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Türk eksenli kavramları kaldırın. Adını Anadolu yapın. Türkiye'deki tüm ırklar Anadolu devletinin Anadolu bayrağının altında yaşayalım. Biz de Kürt meselesini kapatalım. Aksi takdirde Türk'ün olduğu her yerde Kürt de olacaktır. Türk ulusunun olduğu her yerde Kürt ulusu da olacaktır. Ulusa karşı ulus varlığı. Bu ırkçılık veya Türk düşmanlığı veya Türk bayrağına düşmanlık değildir. Kürt meselesi bir Türkiye meselesi olmaktan çıkıp bir Orta Doğu meselesine dönüşmüş. Rojava'da yine aynı mesele. Azerbaycan'a Ermenistan'la arasındaki İHA SİHA gönderiyor. IŞİD Rojava'ya giriyor. Benim sınırlarımın ötesinde bir meseledir. Beni ilgilendirmiyor. Kürt diyor ki ya bu da Kürt. Niye ben buna sahip çıkmayayım? O senin ülken değil. Sana ne diyor Suriye'den? Sana ne diyor Irak'tan? Peki size ne o zaman Azerbaycan'dan? Size ne Türk Birliği Teşkilatı kuruyorsunuz? 7 Türk devletini birleştiriyorsunuz. Bunu önce bir anlamamız lazım. Ya ben Türk değilim. Ya ben Türk değilim. Ya ben Türk değilim. Ev ciwanê hêja, ciwanê welat Parêz, Elî Çeven, ev demeke sosyal medya pê mijûle. Daxuyaniya wî ku ez ne Tirkim û nerîna wî û şîroveya wî bi zimanê Tirkî ji bo çareserkirina mesela Kurd Xwedê wekîlê min û we bi ez bi hezar qatî li bi rêz û bi hirmet nêzî vê nerîna hanê dibim û ev nerîna hanê bi kêrî gelê Kurtê bêtir ji nerîna Apo. Yani sibe ku li ser ekrana jî derkeve wekî îtirafçî biaxive wê ne wek Apo wê dîsa ji Apo çêtir be. Yani berî girtinê jî ji Apo çêtir, piştî girtinê jî ji Apo çêtir. Ka hala em ê binerin wê Elî Çeven tewîz bidiya na wê bêje ca min Tirk bû we dixwazim xizmeta Tirkiyê bikim û wilo birehle û weke Apo û ez xwe Tirk dibînim ez xwe nizam çi dibînim. Tiştê ku Apo gotî vîdyoyê Apo gotî hala em ê binerin wê Elî Çeven yani wek xapo derkeviya na. Ez dibêjim na. Ez dibêjim na. Wê dîsa yani dibe ku hinek kêm bike lê wê xwedî helwesta welat Parêz û wêrek û demokrat wê li ser vê helwesta hanê berdewam bike. Min hewl da ku ka ez binerim yani nerîna PKK tiştekî wilo hevalekî wan werigirtin medya pê tije dibe yani. Ka hala medya PKK, medya xapoçiya, helwesta xapoçiya derbarê girtina Elî Çeven, dewleta Tirk Elî Çeven girt got eviya girêdayê PKKyê û reklama PKK dike. Apo ev xort, ev ciwan jî rexneyên tund li PKK û li Dew Partî û Çeqilmas Partî dike. Dema derdiket ala Kurdistanê li piştî bû suretê Qazî Mihemed, suretê Apo û berpirsên PKK tune bûn. Apo jî dibêjin ev ya zilamê mîtê ye. Rojkî ji roja raişt ala Tirka nizanim çi û rozetekî tiştekî û hîna destpêka yani ka çend sal berê û ja wî bikin Daeş, we wî bikin terorîst, we wî bikin MHP, we wî bikin antîpropagandayekî wilo li dijî vî ciwanê hanê medya PKK û derdorê PKK li hemberî wî xwedî helwestekî wilo reşkirin û kirêtin. Çima? Ji ber ku helwesta wî ji helwesta Tuncer Bekirxan çêtir e.
جه هلوستا صلاح الدين دمرتاش چێترە هلوستا جوانێکی کورد ji helwesta apo çêtir berde Salah Edîn û evê din û êrişî wî bikin û reş yanî eger ev ciwan derkeve dîmekî ev 40 salê qeyûmê PKK û komara demokratîk û nizanim çi polîtîkeya PKK ji bo Tirkleşmekirina civaka Kurd tirkkirina civaka Kurd gelê Kurd têk çû heva ciwanekî Kurd heye û ez bawerim bi deha bi seda bi hezara wekî Elî Çeven hene li Bakurê Kurdistanê ez tekez bawerim divê meselehanê de tevgera ciwanên welatparêz heye tevgera xwebûn heye heta di hinek qunaxa de hinek Kurd hinek ciwanên Kurd hingî helwestên kirêt ê dewleta Tirk helwestên kirêt ê PKK îdî ciwanên Kurd ber bi radîkalîzmê diçin ber bi Kurdperestiyê diçin mixabin yanî rewşekî wilo heye û dibe ku ber bi nijadperestiyê jî diherin wekî reaksiyonekî li hemberî polîtîkayê dewleta Tirk û polîtîkayê PKK ku xulamê dewleta Tirk e ev tişî heye ez tekez bawer dikim ku bi seda bi hezara wek Elî Çeven hene mêrxas zane biaqil dizanin biaxivin bê pelek bê amadekarî derdikevin rehet diaxivin bi zimanê Tirkî diaxivin xwe diparêzin bi zimanê Kurdî diaxivin xwe jî û gelê xwe û doza gelê xwe jî diparêzin min xwest ez binerim ka hala medya PKK yan jî em destpêkê hala binerin dew partî bê behsa wî kirî tiştekî wilo şermezar kirî girtina Elî Çeven yan na em li me ez derbasî hesabê dew partî ê X ê Twitterê bûm kam got ez binerim bê çi heyî çi tineyê me ev dît حەشای حەزوورەوە ینی ئەس چی بێژم ئە چ سەروان بێژم ینی متگوت ینی دەو پارتی و چەقل باس پارتی حەشای حەزوورەوە ینی پڕ ڕەحەت مەرە کارە ناوێ وان بکە گوو پارتی ciwanekî Kurd hatî girtin tu çi qeyse fikrî wî neecibîne Kurd dimîne Kurd tu çima helwestekî li hemberî dewleta Tirk a dagirker çi vê kiryara hanê rexne nake dew partî ji ber çi ji ber ku li dijî teyê dimîne Kurd tu ne tenê hevalê xwe diparêze tu hemû Kurda gerek biparêze Kurdê di nava AKP jî de teعدارî li wan kirin dibe tu wan biparêze Kurdê di nava CHP jî de teعدارî li wer wan kirin dibe tu wan biparêze Kurdê serbixwe mane tu behsa demokratî wekheviyê dike ka demokrasî ka wekhevî helwestekî li hemberî ciwanekî Kurd ku dewleta Tirk wî bigire ji bo nerîna wî ji bo gotinê wî ma çi gotibû gotibû ez ne Tirk û me eger bi rastiyan birayê hevdû ne ka bere mafê Kurda bidin Kurda çima Tirk li pey mafê Tirka li Bulgarya li Bilqan li Eze li Asya Navîn li her derê li Kerkûkê li Türkmen li kî derê bin Tirk û dewleta Tirk diçin wan diparêzin
اگر کرد و ترک برای هبون چما مافی منادن دبی وکهوی هبه پارتیا وکهویا گلان اف سکندال بيدنگيا تا لهمبري قرتنا علي چون سكندالكي أخلاقية سكندالكي سياسية سكندالكي كنتو علاقياتا بكردي دد أشكركرن كنتو پەیوەندیە علاقەیەتە بە کوردیتی و ناسنامە کوردیتی تنە لێبنەر وەکی مرۆڤ وەکی ترکێکی لێبنەر نەوەکی کورد وەکی ترکێکی کو دەوڵەتا ترکوی گرتیە و ئاوێتی زندانێ ji ber نەری ناوی عیب عیب تونجەر باکرهان و tu û hemû xulam û zilamê apo û mîtê û qendîlê عیبî ji war عیب ev bêdengiya hanê şerm e bir teşkîl bêj em biçin hala medya tevgera xapoçî tevgera azadiyê bê çi li ser girtina Elî Çeven çi heyî çi tineyî ez geriya me tiş nedî rabû me çawa kir ez ciyê lêgerînê min goj bo yanî mere zilmê li hapoçiya nekin ji bo ku tiştekî hebe û di quncikekî de min nedîtibe ez derbasî Fırat News bûm ez derbasî Stêrk TV bûm bi navê Elî Çeven de xistin meselê lêgerînê eger navî wî di daxuyaniyekî de di nûçeyekî de di raportekî de derbas bû gerek derke encam avay sıfır tune medya tevgera azadiyê bêdeng ma li hemberî girtina ciwanekî Kurd ji aliyê dewleta Tirk adagir kir dewerin li tevgera azadiyê binerin şerm şerm piçekî bi ehlaq bin ehlaqê demokrasiyê dewleta Tirk ciwanekî Kurd digire wey midî ji PKK jî qutbû be Kurd e ne Kurd bi insan e piştgiriya insanekî ku li ser nerîna xwe ya siyasî li ser helwesta xwe ya siyasî hat girtin ji xwe dewleta Tirk wî wegirê dide ji bin serê we dibêje ev ya propagandaya rêxistina terorê dike ji bin serê yanî bi gumana ku hevalê we ye hatî girtin mêrek ne hevalê we ye Elî Çeven bi vê nerîna hanê bi vê helwesta hanê nemûmkin e bibe hevalê xapoçiya xapoçiyê ku reklam ji dewleta Tirk dikin serê wanî mezin gayê wanî pîr ku ji mir pesnê Mustefa Kemal Atatürk dide û xalê wî dewlet Baxçelî ji xwe yanî xwarziyê Tirkayî dewlet Baxçelî jî pir normal e bi vê xalê xapo herdû li ser me li hev kirine eyîbî ji we re eyîb medya çêkerên PKK dibê ji ber xwe firî bikin dibê ji ber xwe şerm bikin yanî dibê li ber mirêkê bisekinin û tif xwekin Kurdek hatî girtin Kurdek e insanek Tirkek e ana Tirkekî ji aliyê hikûmeta AKP bi hata nagirtin rexneyê wê li PKK tune bona hate nedît PKK kir defûzirina kir tofanî be ji ber ku ev zilamê hanê ev xortê hanê ev camêrê hanê xwedî helwestê li hemberî dew partî Quzzulqurt partî Kerrafî partî xwedî helwestê li hemberî PKK behsa wî nakin a Kurdê bakur ji bo wan naz bikin wan li cem PKK hesabê we li cem PKK wekî hesabê Elî Çeven e wan rexne li apo bikin wan rexne li PKK bikin dewleta Tirk we biqurtîne û wenda bike PKK bêdeng e medya PKK bêdeng e medya çêkerê PKK bêdeng in pozê wan naşewite Ozgur Gundem e Ozgur Polîtîkayê nizanim çi Yenî Yaşam e Stêrk TV ye Hawar e û Fırat News û Kerrafî û ev hemû zeqnebût hat nava medya PKK de
بەرامبەری گرتنە عەلی چێڤەن بێدەنگن. ئەز وەک هۆشنگ من پشتگیریya xwe ji bo Elî Çeven diyar kir û ez dubare dikim. Tiştê ku daxuyaniya ku gotî nerînê ku gotî nerînê min in temsîla me dikin. Ez jî ne Tirk im û ez nabim Tirk. û dewleta Tirk bi rastî dewleta Kurd û Tirkayê gerek wekhevî hebe. Çi ji Tirkar dikeve ji Kurdar jî bikeve. Ev yanî dibe ku sibe dibin zorê Elî Çeven ji van nerînê xwe şûn divekşe. Gav li paşî bavêje. Ez lomê lê nakim. Ne serokê partiyekî ye. Ne wekî xapo ye. Şêst kes xwe ji bo Elî Çeven neşewitandin lê xwe ji bo Apo şewitandin û Apo ew şêst kesê hanê firot. Çû lêborîna xwe ji eskerên Tirka kir. Dayîkên eskerên Tirka, malbatên eskerên Tirka û wan kir şehîd. Ez lomê ji Elî Çeven nakim heta ku biçe tawîz bide jî. Ez lomê lê nakim. Ez gazin jê nakim yanî. Ciwanekî Kurd e hewl da û dewleta Tirk tezî kir. Demokrasiya dewleta Tirk tezî kir. Hewldanên dewleta Tirk ji bo çareseriyê tezî kir. û bi dewleta Tirk re PKK û medya PKK û serokê PKK û rêxistinê PKK û dew partî û Çeqilmaz partî hemû tezî kir. Ji wilo wêdetir çi heye yanî? Demek bi vî rengî Elî Çeven hêjayê piştgirî ye. Heq kiriye piştgirî ji aliyê me ve weke hoşeng bê sînor rêz û silav ji bo helwesta Elî Çeven. Xweziya ji mala Xwedê re ciwanê me û ez bawerim yanî wê bibe mînak. Dîrok ji bîr nake. Sibe Elî Çeven jî wê derkeve wê bibîne kî piştgiriya wî kir, kî li kêleka wî li tenişta wî rawestiya, kî li dijî wî bêdeng ma. Ne mümkün e dünya peşiye bisakine û vî helîne vî bixe ne mümkün e. Hûn ricanî jî ne tişteke. Dijmin ji bo wî ve divê ji xwînê ricanînê hez dikin ne hez kirine. Em naxwazin moriyek bimire bê sebeb. Lakin tu dijminekî werkî tu dijminekî ser milletekî ji bê namusiye bitir ji teslimûniye bitir tiştekî nafikirî. Tu dixwazî gel teslim bibe. Tu dixwazî partî teslim bibe. Li ser ve wexta em diwin na teslimbûn na. Heta zawiye berxwedan deam. Di berxwedanê de xûn heye. Were xwastin 100,000 jiyê xûnê birjînê. Ev jiyanê tu ber me dikî 1000 carî ji mir ne xerabtir e. Te heta niha kuştin. Ve siyasetê. Û ne mümkün e. Yekî PKK bime. Yek Kurdî durist bime. Ne mümkün e dibin ve siyasetê de bê jiyan heye. Ev video kevne lê xem nake tiştên nû ê PKK, ê PQQ, ê serokxapo pêwîst e ku mere tiştên nû û tiştên kevin bîne beramberî hevdû. Ma anî ji xwe li xapo binerin, helwesta xapo binerin. Dema li Sûrî bû. Dema li cem rejîma Hafdesed bû. Li cem rejîma Baes bû. Çi dibêje û çi nabêje. Xweziya ji mala Xwedê re û na wan vîdyoyê hanê wilo bira Apo li xwe temaşe bike û ji xwe li halê xwe yê niha û halê xwe yê berê binir. Xwînrijandin ne tiştek e. Wilo bê heqwase qerasê seroka cesûr û qareman û mêrxas e. Xwînrijandin ne tiştek e. Lê ez nas dikim endamê PKK ji mir gotine dema Apo yanî yekî wek wî tirsonek tunebû. Zirafqetiyayî tunebû.
خوين رجاندن تشتكي وام حاضرن جو خوين رجاندني واللي امنا حزناكن خوين رجاندني ام حزناكن موريك بيجي بسبب ورد كشتن ام ناخوازن موريكي بسبب ورد كشتن قرك سبب اكو يحب جبو محرن ام موريا بكشن يعني مورستان كي بكشن يعني ابولود بيجي باش لاوي عويش تجبوش فرمانا كشتنا تشاتينغونغر درخست فرمانا كشتنا انور عطا فرمانا كشتنا محمد جاد شنر تشما فرمانا بالدها بالسدا بحزارة كادروين بيكاكي دردخست تناقضت بسبب ميروكي بكجة بيتشي ولو دل بالرحمة شم ولو مروف حز ما نام تنازدكن بري ما تناز نتكر لي نهام تنازدكن بري افدروي تدقوتي امجي بيدا هات الخابان ما تقول يا وش سروقك يا عظيمة ما نتزاني دبني وي ما صاهاني دجقس قمار هي دبن لبشت فان اخافتني هاني اخافتني ولو خوينا كردا دكلين وقرب دكو ودبجقينو بچ سخت كاري هي بچقس كشتن وكجري هي يعني جخويني ناترسه جرج عندنا خويني ناترسه دجمن دخوازه قال تسليم بقره وبارتيه تسليم بقره مالا خدي ابا بخيرا فيروجي وبالسري جميل بايك وزنادم چوالكي بيبازنها جميل بايك پر كيفاويش في فيديو هانيتي جبركم فلانا ابو ميتي اكل سر لحف كرنا فروتنا قالي كرد وفروتنا PKK'yi وتسليم قرتنا قالي كرد وتسليم قرتنا PKK'yi إجا كي رخنا الآبو بكده كيف خدمت چizgiya Cemil Bayık آوا شرطي آل دجي آبو وكيفا وي پربي از نازدك وكيفا ويش في فيديو هاني gelekî bê dijmin dixwaze gel teslîm bigire û partî teslîm bigire baş e serokê newe wî filana te ka em li wê bendê ne tu derkeve ne parlamentoya Tirkî daxuyaniya te a ku tu bixwaze tê çawa şerعiyetê bide teslîmbûyîna gelê Kurd û teslîmbûyîna PKK ji dewleta Tirkiye ku çawa tê bibe alav ji bo vê plana hanê ev plana ku te dema tu li Sûrî bû tu li Libnanê bû tu li Bêqaê bû te şiyar dikir te gelê Kurd şiyar dikir ku hayşxwe hebin dijmin dixwaze plana teslîmbûyînê li ser me ferz bike lê em teslîm nabin û berxwedan heta dawî berxwedan mala min ê bavê berxwedanê ê ku dema hat girtin û çavê xwe vekir got ca min Tirk e qatîka min Tirk e û ez dixwazim xizmeta dewleta Tirk bikim ê ku li pêşiya mehkemê derket got em lêborîna xwe ji eskerê dewleta Tirk ê şehîd ez dixwazim ê ku xwest li gorî madeya 168 werê darizandin wekî serokekî tevgerekî çeta ne tevgerekî siyasî berxwedan heta dawî teslîmiyet na ez xwe li Apoberê binerin û ji xwe rûlo hûnê ji kena min dîtin wilo ber min derketin bigot wallah ez ê bigirim ez ê qeyd bikim û ji bo belge ev tişt min ji tê hanê lazim dibin yani û va lazim bû ava dema wê hat û ev va min derxist ji ber ku diyaloga süreca aştî ana apoçî wê derkeve wê ji min pêşe dişî navê wî çi ye Amed Dijlebê vin bike pin û vinê û li dijî süreca aştiyê ye û hevalê mîtê ye û hevalên zemçî ja ew û serokî wî her du jî hevalê mîtê ne
هردو جي خبتكاري ميتين هردو جي خدمتكاري ميتين خدمتكاري دولتا تركن از بتشتكي جيب خنا أبا أبو لدجي تسليميتي وبرخدان حتى داوي برخدان جي لغوري أبو برخدان جي خوين تيد هيو غرق خوين ور رجاندن تدي أبو جو خويني ناترس بدهاج مالباطا أبو دوي شريحاني دهاتن كشتن ميروش خويني ناترس ولو جسور ولو قراسك إسلاماي البرخدد چويچيه شرديتيه برز عبدالله اوجلان برخدان خوين دخوازه و اگر هات خوستن و بست حزارة بست حزار و شهيد شي ببنش خورده بنقولو چو برحتي ولو خلقه دحت دمرنه ولو قفال دولتا ترك دخواز مالا مني قفال دولتا ترك دخوا مالا متألسر طياري دي تمات وكي باكوري بجن متد uçağı ديت متد هليكوبتر ديت بيت تشدقوت وق بلبل اتخواز بخزمتا دولتا ترك بكم ودرفت بدن هما تشوتيت بيت درفت بدن حتى انا ها فرصة دي بدن شرط برجي خوش بكن وها ونديد من ندي قال لي كرد وكي كولا وكي كريسة يا بخزمتا دولتا ترك اقولوا بيجي يعني بلكي بمعنى ولود بيجي نه هفواتيا في هفوكا هاني درفت شي بكن فرصة شي بكن تندرستي من درستي جمر سرحبين والمبنرن بهذه شي اللي هنگو قهرمان ببتيك بخزمتا دولتا ترك وزي قالي كرجي تيخ بخزمتا دولتا ترك اري وي شت حزارة خوين برجي چد بيجي آبود بيجي زيانا كل سرمته فرض کرن بحزار قاطي جمرنه بيستره ودروتي بحثا درفت جياني دكها درفت جياني بي دولت بوينا كردا بي سرخبون بي آزادي نها مانشيتا مبري جوتي وز دوباره دكم روجنامه سرخبون پککی جه سرخبون و آزادی برومتر تشتک نینه نها درکت کنا قالك تشتهي جيان به سروكاتي نابه و تشتهي سروكاتي بيجي جمر بيجي باوج خباوجن بحريمي خباوجن بحري سروكاتية افتشتي قالك تشتين سرخبون و آزادية خوشتر هنا لجم سروكاتية ولجم سروكي قنديلي وسروكي امرالي تشتين خوشتر هنجي سرخبون و آزادية عيب شور عيب و ناويد و روجنامه خو بگهرن و او لوگو اوي جي بگهرن و خو خلاص كن يعني اگر كردكي هبه كردكي درست هبه PKK درست هبه يعني وی جیانا هاني و قبول نکه وی پولیتیکه هاني بن وی جیانا بندستیه ده قبول نکه اف گوتنا آپوی اگر تو کردکی درست بانا اف 24 ساله ته رکلام و پروپاگاندا کی چاره سریه دکه کو کرد را دستی دولتا ترکب اگر تو کردکی درست بانا اگر تو آپوچی کی درست بانا اگر تو PKK کی درست بانا ته البرخو بدانا ته دولتا ترك قبول نكرانا تيجي الشيخ سعيد البرداري مشنقي البرداري كندري شرم بكرانا تيجي سيد رضا شرم بكرانا تيجي قاضي محمد شرم بكرانا تيجي شهيد PKK شرم بكرانا اگر تو كردكي درست بانا اگر تو آبوچيه كي درست بانا بريز عبد الله اوجلان سروكي نووي حتى كردكي درست هبه وفي سياسة هاني ده وجياني بن في بوليتيكا هاني ده قبول نكه ولود بيجي بكردي دا أخذ نها آپو دوی آخافتنا خویا کبن دی کی پیس دکه آپوی نو پیس دکه آپوی نو شرمزار دکه اجبر کو آپوی کبن جی تیرا خوا پیس بو آپوی نو جی تیرا خوا پیس
تاریخ وی مثلا هانی باش تا کذب هر کردک برای سر ها بپرسه جبوی خواهد دویم ولاد لازمه ولاد اکی سر بخواه یعنی ولاد اکی از سیدم ماله چه بکم جیانه کنه چه بکم جبوی خواه بشغلم جبوی خواه بخونم جبوی خواه سیاست چه بکم جبوی خواه هر کسی چه بکم تن کرده های نو قال سیاست دکم دوی از فلان پارتی دجمنم دریه دجمن داره سدی نوت بری پاکی سدی سر دارم جی پاکی شنو جی ایها بسالان جو سدی نوتی بون کیو نه بلکه یواش یواش هاش سیاست دشمن دخل جی پارتی دشمن خواهد دخل اما بله نه تماما دریه دشمن دارم ولات انکار کرد برده ولی گل بخواه نمیرون بگوترم کرده این کردایی مریه هم نیست که نمیم بله ولی سلیمه یکی خواه انکار بکر aynen Mugotiyat zamanı İslamiyet'te de mine bir Ebu Cehil'im. Az bağ ve cahilanım. Yani az bağ ve khoyinkarlık. Az bağ ve tanaviyem. Tevbe maalesef. Bu pıraki ve jara. Vali ha dikince hakici Müslüman da aslında. Kafir adı ne ha. Her abi bir nevi din maksuz bitişti diye yani ne valit nakit ne begerlakın, hala zintikın, kafirin. Hani baz bir nevi devlete, Kürdistan'a yani. İmam da asibinin. Vaazı dedin, hala kafire tevramaz dedin. Beni vara bıgırım, çeker. Beni gel vafa. Kafir oğlu kafir bir derken var. Ne var? Şimdi sedisel darava. Bir nevi hakikati, bir nevi krasi Müslümanki daravi tevra haram dikin. Hek bir nevi siyasette, bir nevi demokrat, bir nevi sosyalist encattı. Demokrat, sosyalizm, jiboy kurda çiye, berigyan, hanas kirdi. Demokrasi jiboy kurda, kelime evvel, az heme. Az kurdaki bindestim, lazım jimurajı, azadi. Demokrasi bayan. Dor habinerim, nev gelda. Yani havada nizam bir cihada duyam demokrat ya sosyal demokrat nizam çift demokrat. Beni hemen dikkat yapanlar bile. Beni yan demokrat defa nasıl ki? Türk vizit de kurda nasıl ki? O hakimana de nasıl ki? O jürebettir de kar mı ki? Şer mi ki? Şer de demokrasiye var ya. Sosyalizm jürebettir jüveriyat parti fazla. Ne Kurdayeti kane, ne Valat Parisi kane, vakhevici lazım. Hem merici bindes diye derkaba, hem şu meri vakhevta. Vajı sosyalizme. O necbu vetene diye beki. Rol şaf şer beki. جاركي دن لفرجي دبيجة يعني بحثا جرينجيا دولة بوينة قلن يجبو قلي كورد بحثا gelek diştim dve çerçeveye hanedi ki ku beri PKK Kurd xwe inkar dikirin PKK hat Kurda nizanim ji wê rewşa xwe inkar kirinê derket derxist rewşa xwe naskirinê ne rast e ev virekî mezin bû me jî bawer dikir dema em biçûk bûn em ciwan bûn me li apo temaşe dikir li van vîdyoyê hanê me temaşe dikir berî 30 salî me bawer dikir me digot rast e ya çawa rast e çawa rast e yekî wek berpirsê PDK'ê Kurdistana Tirkî Fuad Bucaq ez bawerim Fuad Bucaq helbestvanê ku digot xwîna me hat firotin pê bikirin Kurdistan yanî ev kesên ku di salên şêstî de Kurd bûn û ji bo kurdîtiyê dixebitîn û dinivisandin berî PKK bûn ka di salên şêstî de apo çi dikir li kur bû
اف يك يعني موسى عنتر دماج بو كرديتية دخبتي آبو تشذكر آبو الكربو وبالسدام هناكين ببيرنجي يعني وبري ويجي هنا دما عثماني دما لإسطنبول دما كومالي كردا تشيدبو ناسناما كردا تشيدبو جبو ناسناما كردا أنا توي دخبتين أو بري بكيكي بون أو كيبون دبي بري بكيكي كرتنا بو كرد وإنكار دكر النظام كومالي خويبون ده 1927 هاتا مثلا عندنا افكين افنا كرد بون بري بكيكي وبري باوي بكيكي وبري باوي آبوجي جيبه اف چه دروه بري بكيكي كرتنا بو كرد خو انكار كنا بريمه نا بكيكي هاتيه رولا انكار کرنا كردا جينوسايد سياسي لباكوري كردستاني ولروجاواي كردستاني بكيكي بيكاني دما بكيكي تقو كرد لسوري چنا كردستان لسوري چنا دوزا كرد لسوري چنا اف جينوسايد افقر کرنا سياسية آبو لسرقلي كرد فيكت آني وجاجمرنها بحث دك ايه خوا انكار بك ابو جهل وجا بحثا ابو جهل يعني اسباب جهالته ما اسباب خوا انكار كرنه ما نزانه يعني ديروكا اسلام جي قصنا كندي نازناك كو ابو جهل ناوي ابو الحكم بو ايه كو ناوي بكر ابو جهل بيخمبر بو جبر بو يرك یەکی ji girêgir û gubgubeyê qebîleya Qureyş bû, ne yekî hema ji wilo ji rêzî bû. Navê Ebu Cehl pêxember lê kir. Ne ku dibê xwe inkar û nizam çû û mesela wilo li heftîne û çîroka wilo ji xeyalê xwe ê derdora wî jî rûniştinê bawer dikin. Çi jî behsa çi dike yani behsa zindîqa dike ji ferhenga İslamîstaye yani filan kes zindîq e filan kes kafir e û êrîşî kesên yani dîndar alimê mellanê şêxin kesên dîndar ê Kurdistanê ê ku kurdîtiya xwe inkar dikin em jî dikarin mere rexne bikin lê mere wan nake zindîq û kafir û nizanim çi û wekî Apo behsa demokrasiyê û sosyalîzmê jî dike dibe demokrasî û sosyalîzm bi nazkirina Kurdayî tu çi qeysa Kurda naz bike tu mafê Kurda bidî heqwasa te demokrat e heqwasa te sosyalîst e lê Apo niha demokrasê herî baş ê ku tewîz ji mafê Kurda bide sosyalîstê herî baş li cem Apo niha 2024 de sosyalîstê herî baş ê ku tewîz bide Tirka ê ku xwe ji Kurda re ji Tirka re daxîne xwe ji dewleta Tirk re daxîne ev e niha sosyalîstê herî baş ev vîdyoyên hanê perçeyên ewil û perçeyên didwa belge ne ku Apoyê niha şermezar dikin û Apoyê niha ê 2024 ê 2024 Apoyê salên heştê û salên notî tehzî û şermezar dike yan Apoyê niha xapandinê dike û Apoyê berê ke durist bû ya Apoyê berê durist bû û ê niha xapandinê dike û li gorî me her du Apo her du kesayetî bi gelê Kurd dilîzin gelê Kurd dixapînin Apo diparêzin û gelê Kurd difroşin difroşe rejîma Sûrî difroşe rejîma Îranê difroşe rejîma Tirkî ev nerîna min e ev qenaeta min e heta ji me bê ez ê bêjim û ez ê rexne bikim ê diğeyî de bire bixî kî bijî bila bibe lêvir em tên dumahiya vê xelekê heta xelekekî din mijarê din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.